मणिपुर की अपुनबगी सक्तम अमदी ngमखै कायबा यारोय हाइबा खोंजंगदा लैखिद्रबा मियोय 19 की मफमदा मियामना हाइकल लेकत तमदुना जून 19 की नुमित पुनिंगसिंगदुना केक्रुपाता थौरम पांगथोकले अमदी लांगोल रिजर्व फॉरेस्ट की जगह सिंगदा लम खोपसिनबा सिंग था अहुंगी मनुंगदा होंदोक्त्रबदी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ना तकथोकदौरे खुरुमजरे आईएसटी पाउमिंग ताबीरबा सिमुतराम नोक्चरे हौजी मपुमे बपाव इंग सोलिसगनी अमागी जून की तांग 13 दा थाईलैंड की कोनुंग बैंकॉक ता भारत सरकार ना सीज फायर तौनदुना शांति की वारी सानरीबा NSNIM गा सही तौनबदा सीज फायर असि अककनबा ngमखै थमदबा विदाउट टेरिटोरियल लिमिट हाइबा वारोल यारकपदगी इंग सोलिसगनी अमागी जून तांग 19 दा मियामना मणिपुर की ngमखै कायबा यारोय हाइना निमित अदुदा संगशिनखिबा खोंजंग अमदी मखा तारकपा खोंजंग सिंगदा अथौबा अथौबी 19 मणिपुर की दमक थवाई कटखे निमित अदुबु निंगसिंगदुना लेप्तना सही खुदिंगी पांगथोक्तुना लाकपगुम ngasisu UCM amadi amukoना सिंदुना अथौबा अथौबी 19 की अरोइबा याताफम ओइखिबा केक्रुपाता 15 सुबा द ग्रेट जून अपराइजिंग एंड यूनिटी डे की थौरम ngasi अयुक अंगनबदगी पांगथोखे लैखिद्रबा मियोय 19 की निंगसिंगखुबमदा ऑर्गेनाइजेशन कमिटी की थौपुबसिंगना लुचिंगदुना लमदम मसिदा लैरिबा तोंगान तोंगानबा लुपसिंग लैखिद्रबा सिंगी इमुंग मनुंगी मियोयसिंग अमदी लमदम मसिदा खुंदामिनारिबा मियोय कांगुप कयाना लैसु कतुना इकाई खुनबोटखे थौरम मदुदा डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर गाइखंगम सोशल वेलफेयर मिनिस्टर AK मीराबाई कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर गोविंदास कोंथौजम अतई मिनिस्टर अमदी MLA तोंगान तोंगानबा पॉलिटिकल पार्टी की मियोयसिंग सुसरुक याखे थौरम मसिगा मरि लेना द ग्रेट जून अपराइजिंग एंड यूनिटी डे ऑब्जर्वेशन कमिटी ना सिंदुना केक्रुपाटा मियामगी ओइबा मिफम अमसु पांगथुगे मिफम अदुदा ऑब्जर्वेशन कमिटी की मियोयसिंगना सरुक याखिबत नतना मणिपुर की मपान खुंदारीबा कम्युनिटी कयागी लुचिंगबसिंग अमदे अतई लुप कयागी मरु ओइबा मियोय क्यासु सरुक यादुना मिफम अदुदा लेबाकी ओइबा तोंगान तोंगानबा वाफम कया फुंदोकनखे निमिदा सिगा मरि लेना UCM की प्रेसिडेंट E जॉनसन ना अपुनबगी सक्तम ngaknanaba honabada damdam masida leminariba स्टेक होल्डर सिगी चावरबा थौदांग लोमिनसे नागा पीस रिकॉर्ड की मतंगदा भारत सरकार दा थमखिबा वाफम अदु सबसाना ngaknanaba ngasisu फिरेप होंगदना लई हाइना फुंदोरकले भारत सरकार ना मणिपुर की अपुनबगी सक्तम मसिबु तांका कया दा सिंग रखिबा ngasi फावबा लेप लेतबा ओसिना मरम ओइरकांदा ngasi की नुमित असि ख्वाइदगी मरु ओइबा अखोय मणिपुर की अपुनबगी सक्तम की ngaknanabagi अखोय कन्ना खमिननबा नुमित अमने ना खंजे UNC सु आइगी माइकैदगी मणिपुर की ngमखै ngakpसिदा सरू यामिनसे अखोय मसेन की मरक्ता भात तानदबसे मीगा मरक्ता फमिननरगा अखोय ज्ञान तामिनरकांदा अखोय मणिपुर की तुंगी लंबी अमा सेम ngमगनि खंजै सरकार की मिउट का अखोय थम उनबदा अखोय थमजेगी वाफम सिंग अदुदगी अखोय खोंखम अमा हनबल लेतना ngasi फावदा लेपि अमुको की प्रेसिडेंट डॉक्टर मनी खुमन्ना फुंदोखिबदा मणिपुर की अपुनबगी सक्तमदा सिंगनरक लेट्रे कांगु मसल की मरक्ता कु कामसिनबगी थबक मखा चथरकले कांगु की खेनबा थमदना पुन्ना लेमिनदुना अपुनबगी सक्तम ngakminase हाइखे खाय बलेतना कोई जात बिजात खाय बलेतना सुमाना चलबिया मिरोसे मसी अदुकी मति अखोयगी लाकदुबा मिरोलदा अफबा मेसेज मति सोइदना पीरिनी हाबसु माखोयगी परिबलवा लोनसदा अखोय थाजब लेते अदुला अखोय मणिपुर लेबा तोंगान तोंगान बा अखोयगी कम्युनिटी सिंग तोंगान बे इट कम्युनिटी सिंग ला यामे अलर्ट होइला कोई मणिपुर की इंटीग्रिटी दा मणिपुर की ट्रेडिशन दा मणिपुर की टेरिटोरियल बाउंड्री दा लाकदरिबा अखोयगी थ्रेट तोंगान तोंगान बा तुंग लाकदरिबा करम सिगी दमता कोई अलर्ट लेन मत प्रमत लेबिना थौता हबसि माइता डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर गाइखंगम ना फोंदोरपदा मणिपुर की दमकता थवाई थाखरबा अथौबा अथौबी सिंगी खोंगुल लीदुना अपुनबगी सक्तम कायदनबा पुन्ना लेमिनबगी तंगाई फदबा ngasisu लेदे मणिपुर की अपुनबगी सक्तमदा सिंगनरप खुदिंगमक मखल अमतगी यासिनबा पुरकलोय माना मखाताना फुंदोखिबदा येलौमी कन्ननबा मणिपुर सरकारना सेमखिबा बिल अहुंगी मनुंगदा बिल अमा नौना खन्नबगी वाफम मसिदा यावरिबा मरु ओइबा सिंगदी होंगदोकपा तौरोय हाइखे democratic country like ours masisda sumnam sasonna yare bhatta nune bachang ko bhatta minna na duni ain semimse ain haiba policy it is giving a direction and a regulation but in binana mase akoi prepare to batai hajabani akoi ab hol to re harabani na akoi tarai kan to bano haiba do akoi kan to dre maramaduna singmi tammi acceptable oiba aduga akoi ain su yaba akoi na piri apprehension kiri apprehension asi ko na ba aduga procedure su kai kai da adugumba
ama akoi semjoge aduga sentena yarga di sembiu karimba state na semjo har state na ko semjo de ko da advice suggestion guidance pibiu tana na ko ya kasigumba ekase a similar act that can protect the minority like us akoi gumba minority oiba microscopic oiba 1% how hada ba population se kamaina wo khakada ge haiba gi intention lo na akoi aina ma leini madu aina leini na me makta akoi akhang hai tana zarga lairiba civil society mayama including akoi gi maru oina ILP JCILP angde sing tamna le civil society mayama tana zarga akhang hai tana zarga akoi maru amu puthoksan na thorang jage hadana proposal thambiki June 14 mari lainana ngasi Jenim samasung Red Cross Society na punna kusamnaduna lemna I dan tawgi thoram amasu kekupat pangthukle thoram asiga mari lainana voluntary health unit committee RIMS hospital na immunohematology and blood transfusion RIMS hospital ga kusamnaduna blood for all races haiba thim da idan tawgi thoram pangthuke audobagi thoram da RIMS ke immunohematology and blood transfusion ge head of department Dr. A Ravindra Sarmana athoiba mithungen oina sarukya ke ngasigi blood donation adu da tera sapam merek tagi matai manau I lokena madi silana yankairak suba oina I dan tawre A Ravindra Sarmana ngasi RIMS ke department kudimak tagi lakpa anabasing pungmari fawagi manungda I darkar oibasing lemna pigani haike ngasigi June 18 gi thoram masibu ningsam bo ina amasung voluntary health unit ki moigi contribution asibu koi ningsam bo ina ngasi RIMS ki blood bank ta ISBT department da department khudimak tegi igi darkar leiba lakpa khudimak khoina free da pizagani moi replacement ni yorok tragasu koi site tegi adum koi contribute tawjarage na khoina lepe athaubi tarani palgi mafamda ikai khumnaba utpa amasung hailei katpagi thauram ngasi kekupat ta pangthukliba asida saruk yabinaba amadi sintha lepinaba khangan kibana imphal gi mafam kaya da dukan sing amasung atopa lalol itigi thabak thauram chathabagi chang yamna nemkhe Langol Reserve Forest ki mafam sing da lam khopsinduna aranda pata paiduna leiriba mafam sing tha ongi manungda masa masana khangna hongdoktrabadi tathokpagi thabak chatharagani haina Principal Chief Conservator of Forest PN Prasad na phongdokre ngasi haingang Forest 1 khabam block ka loinana haingang genam local awang lekai da medicinal plant thabagi thabakta sarugya khiba PN Prasad na makata na phongdokibada Imphal manung khaktanatana Reserve Forest kananabagi ahanba khongthang oina Revenue Department ka tanaraga angi wangmada lam khopsinba amadi aranda pata paiba sing cancel tohankhre Langol Reserve Forest area da lam khopsiliba sing masana khangna handokadabani lam khopsinba sing yengshinanaba district singi DC singda khangan khre haiba wafam thamkhe te Langol da loina da khoina revenue da approach toraga pata issue toba loina cancel toba gi makoi da tanagare khara pata dil makoi na cancel togare khara muka makoi cancel toba gi process da lagare do concentrated encroachment anagi kari case toba adu case loida rifao adu di process kara matam changani chahiya masu changba yar adu isolated di loina lothokni adu thaum mari gi manung da loina lothokni thauda su koina DC thoba da kana tanare pata cancel togana adu su pata mako hek cancel toga gi loina lothokni magna makata na phongdokhibada Supreme Court ki notice samagi matung ina athingba leirabasu timber u yonba amasung u khaibagi thabak sawmill kaya da chathare masi thingnanaba thabak su pakhalagani haike sawmill any depot da leiba loina timber regularize toraga amuka khoi system permit gi system start togani adu khoi gi proposal de chahi amagi manuda loina system amuka establish toraga amuka control hogagi koi process di aure amaromda hojek prithibigi oina global warming gi chaitheng phangnarakpadagi manipur sarkar yauna tongan ba lanai luf club
ऑर्गेनाइजेशन कयाना इंगसागी खल ngakna thamnaba u pambi kaya thajinbagi thabak chathabaga loinana hana horiba u pambi sing ngak senbagi thabak kanna chatharingai cherakta ngase North AOC da leiba Hotel Imphal gi mamangi lambi gi median da hoba u pambi kaya kathatpa amadi masa yanthatpagi thabak chatharambadagi Forest Department na matam sana thingkre u pambi yanthatpa amadi u masa kathatpagi thabak asi Hotel Imphal gi miyoi singna chathabani hari Kaisambata leiba 33/11 kV substation gi paket kadaba thabak sing amadi line asina koliba mafam singda usawasa kaktat kadabana maram oiduna 11 kV assembly feeder 11 kV TDM2 feeder 11 kV eastern 2 feeder amadi 11 kV bazar feeder gi mafam sing asida ayuki pung nipan dagi pung tara fawba mai piroi hari 11 kV secretariat feeder na konba mafam singdana ayuki pung tare tagi ayuki pung mapan fawba mai piroi haina IED1 gi deputy general manager T Ibosawna khanganakle hauzik aten prem thlokchari haino yasing mahau pambirabadi lecture freshly mango puns adusu sumna tagi lupa tarada 600 ml na 1200 ml freshly mango drink leibada mimi noodles lemna hapchigani champrado na fresh winning labadi thakpiyu freshly nimbu pani punamakta gi fresh amasung pure oiraba freshly Manipur gi ahanba beautification center mapam sida mahing uring unsa khoiba ariba dakfam phahanba ngami tattoo mole freckle na jingbasu lauthokpa yai hakchang gi ahenba fat pamdaba body gi hair lauthokpa yai ngasi mak unabiu Dr. Madhubala Laser Beauty Clinic MZ Avenue Imphal Admission open. Admission open. Position holders kaya puthokraba. National Excellence Awards for Schools Panglaba, Brazilian Institute of Sciences School Moirangkhom Imphal da 2016-17 session ge 11 science da ming chananaba form thaba hokjari. Phangliba marki matungina khanaba khudongchaba sing pijari. OBC, MOBC, SC, ST singi thodop ko khudongchaba sing thamjari. Ngasimak ming chanbiu akaknaba sit masingni Brazilian Institute of Sciences Moirangkhom Imphal. Changi labor somat padagi producing attaba akcham choktarba tumba chaba yaraktaba khong hanga nungayaktaba singidamak amatta ngaraba upaidi Jolib Syrup amasung Jolib capsule bu channe sinabiu break matung me mataram nokchari hauzik leiriba manipur gi phibam asida sahi tara makha tana adumak sangthaduna leirabadi leikha taba lamdam ama oiragani lai laktuna lengak labasu kanbang ngamlaroi haina number kendra gi MLA and lokena ngasi mungsangge de leiba all as home gi taruk suba mapok kumon thoram da phongdokre magna makha tana phongdokhibada manipur da leiriba mi khudingmak akhang ahai ngakta ngairakpana amaga tinaba yadre sarkarna semba ain kanana su ikai khumnadre masa masana semjaba ain makutta pairaga tauning ba mawongda taununa ba honare thaksi khasi lenadabana wa khanaduna tanabagi mafam leraktre hauzik leiriba manipur gi phibam ase semdoke hairabadi ai gi haiba wakhalol kauthoklaga punna wakhal khanninaba mathau tai haike ai koi na chi khatam du le ta ba manipur ma ngachi tho le chitari da no haibata ai koi machel amana nga mata tanati akhal ma lone sai ai ma lone sai tanya basma kari ka tawaga aina paidi hela bani aina paidi khanna bane ba adu kumba display hira ba mana to udaba mathauta tawdharga adu pata kuthin de ba ta manipur da tangu le ta ba kursi marela mata la bani adu ngasi manipur ai koi kamu kutha da taruta ai koi kullu da semba bikha manipur ai koi aku gunaye mo isa ba manipur se mausa di cintam kuliba tandu litadna leiba manipur ji inna cinna pa manipur ma pa che ha ta lagi ai di wakhal ba che ai sai ko wakhal se thabo kada miyam du manipur ta sana kan ta manipur ji tandu lita ba manipur mo koi gane ba ngasi da ai ko ne isi ke sancang badna kali to wi utuk pa kali isi ke santo utuk pa kana che sai dum pa ka to kali nauni pa isi ke sancang kali mun pa kali isi ke kali makoina utuk pai ba nauni pai ba nukum pai ba kali mo mo thang da ba kana da mo na thang da ba kana ro kan do aduna All Manipur Senior Citizen Welfare Association of Sinduna pangthokba thormaduda MLA RK Anand
एसोसिएशन की प्रेसिडेंट गौरचंद्र ए के इंगोबी अमसुंग के इराबोन चिंबा मे क्या सरुक याखे जून 19 मरी लेना नहारोल लमजिंग संग तेरा खुराइजम मेरक सिंधुना तेरा खुराइजम मेरकता उ चारा कया थाख्रे लेखिद्रबा अथौबा अथौबी सिंबु निंगसिंगदुना उ चारा थाबगी थौरमसी पांगथोकपनि हाइना नहारोल लमजिंग संगे थौमी अमना फोंदोरकले कोई नारो लमजिंग संग लमजिंग क्लब थोंग तेरा खुराइजम लेखता लेबो क्लब के कोई मिथिना छिंजेलांगेदुना उ चार थाबगी मरोइबा पांदमदि कोई अथौबसिंग जून 3 पांदा थवाइना पोन थावख्रबा अथौबसिंग निंगसिंग बोइना कोई उ चार सिंसे थाजबनि मणिपुर सरकार ने मियामदा पुंग कुनमरी चुपना मई फंगननबा थबक कया लेप्तना पाइखली हाइरबसु ट्रांसफॉर्मर यादबदगी मिए कयाना मतम सांगना मई फंगदबगी अवाबा मायoknaba यावरे सगोबन तेरा तोंगम लेकाईगी ममांग लेरक्ता खिनबा ट्रांसफॉर्मर असि चटखिबा मेगी तांग 19 याखिदबदगी मई लेनबा सिंगना सेमगनी हाइना पुखरगा ngasi जून की तांग 19 था अमा फारबा फावबदा अनोबा ट्रांसफॉर्मर प्रोक्तबदगी मियामना मई फंगदबगी चावना अवाबा मायoknari हारे मसिगी मतंगदा लेकाई मियामना लोकल एमएलए दसु खंगनख्रे अथवा मतमदा मरी लेनबा सिंगना मियाम की अवाबा कोखननबा होनबियु हाइना यूथ फोरम तेरा तुंगम लेकाइना अपील तरुकले हदक मणिपुर सरकार ना फूड सिक्योरिटी एक्ट सना हंदुना इमुंग अमगी मियोय अमदा चेंग केजी मंगा पीगनी हाइना लाथोख्रबसु मणिपुर की मफम कयाददी चेंग केजी सुना पीदबगी वाकत कया लाखले ngasisu haingang kendra gi manung chanba ahaluk awang lekai da leiba miyoy singi seng suna pidre hari lekai asigi socio economic and educational development for child and women's organization ki president wayangbam patmana phungurapada lekai asida food security eki makhada seng keji manga pigadabada ejena seng keji mari pibadagi lekai asigi miyoy singna lodre masida natana AAY gi card pairamba lairaba praja singi card kakhatlaga inak khunba miyoy singda oina pire मसीदा नतना एक असिगी कार्ड चु लंदम अदोंगी प्रजा सिंगना सुना फंग्रे मरम अदुना मरि लेनबो अथॉरिटी सिंगना हिरम सिदा मियंग संगबिदुना लाइरब प्रजा सिंगी फंगफम